nema Kosmet ko da brani. E pa ima. Siniša, Zogo, Brankica, Dejan, Srđan, Pačko, Stanoje, Kari, Kuzma, Blagić. Oni su branili Kosmet, Paštrik, Košare. Oni su branili Srbiju. Da bi bili svoj na svome, srpski borac mora da bude temelj društva, države, a ne teret. Poruka nas, boraca iz 99. koji smo znali da odbranimo državu i narod, da ne pregovaraju kako oni misle, umemo i mi da pregovaramo na naš način. Kosmet je bio i ostaće srce Srbije. Nema povlačenja, nema predaje. I živela Srbija!